Kethi chamanya mrethiri Omero TV ganko gwatio geni grinteto chieto aboria gwatinda ni ukambeta kathure wa mburugu grinteto iria tukuthuranirite tukobwana arua ni gutwika mutongeria wa mugongo jo Kenya Rais William Ruto na guchemanite na atongeria bamatura akuma mena yonthe ya nthiguru ya Kenya akere mochi kanikulu yawe moshi munene jo Nairobi kwariria mantu jigenie na kuriki otongeria na kinya kwariria mibango ya thirikari ya weti na mbere kire muchamanio jo atongeria baba kugwatanirite na Rais William Ruto ni boririe atongeria bamatura kugwata mbaru munene wa nthiguru kire kithurano tuthengerete kimwaka jo 2027 bakioneka muno akuithukira rutererekani na thirikari nontuba kugeria kureta siasa cia mpatho na siasa cia kabila irite kutongeria Kenya kunto kwagirite atongeria baba Una dini borite atongeria baba matura kugwata mbaru agenda ya thirikari ya weti na mbere na nguruki kuigika thiri amwe na ngwataniro kenda nthiguru ya Kenya igeta na mbere mwende ola ibonini ugwotwambiria na riboti iji Mutongeri wa mugongo Rais William Ruto tukuyeru arena atirimanite na atongeria bamatura kuma kuonda nthigurune ya Kenya na ni mucemanio yo kubwithikite garune ya Rais Nairobi arakiaria Rais William Ruto akwa kukaita kara yangwe ya atongeria bane kuonekana na niteyekite. Wazee wa vijiji ndio uti wa mgongo wa jamii yetu, ndio wanaotuunganisha, wanaotupatanisha na kutuongoza. Leo tunasema wazi kwamba huduma yenu inaonekana, imeheshimiwa na imepewa nafasi yake inayostahili. Kuna wale waliniambia ya kwamba nimeshusha hadhi ya State House mpaka watu ambao sio wale wa kiwango ya juu wanapatikana siku hizi kule State House. Lakini mimi nimewajibu nikawaambia sijashusha hadhi ya State House, nimeinua heshima ya wananchi wa Kenya. Nabo atongeria baraba kuwatanirite na Rais ario Minister wa Karibu Ndene Kipchumba Murkomen ni barombete Rais William Ruto tiela thurora yele ni akuleithiria misara ya ritingweba bakiuria kinya thirikari cia matora kuleithiria mathina ya kariba kirirwa ng'io mbeu mbithi misetho no ntwire. Tunaposema siasa, sababu sisi ni wanasiasa, tunaposema two term, long term na hizo term zingine zote, sisi kama wagopia Ningependa kuomba Mheshimiwa Abdusamad na Council of Governors tushirikiane pamoja ya kwamba those Council of Elders ambayo ni organized entities of communities ikuwe recognized by county government na wakuwe part of the support that is going to be given through the Culture Ministry and Culture Departments in the county government with the support of your administration at the national level. Oku atongeria ni beibekanite kuringira ndebe Rais William Ruto na nikenda kathurora yele mwakene yo 2027 untu barombete atongeria baba matoro tiela ni botethia kuika thiri na ninge kwebana na siasa cia mpatho. Nitawaomba msikubali wale wa kabila ambao wanataka kuturudisha nyuma kwa siasa za ukabila na migawanyiko, waharibu nchi yetu na siasa potovu. Mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni two term. Mimi nawauliza nyinyi wazee wa mitaa mnasemaje? Katika msimu huu wa siasa tunajua kwamba kuna wanasiasa kadha ambao watahubiri tofauti kati za jamii na kuhubiri kutengana kwa watu ya Kenya. Ninawaomba sana wazee wetu, nyinyi mkue nguzo ya umoja na nguzo ya ushirikiano na umoja wa watu wetu katika mashinani. Kiripotera Mero TV mbeta wa mwende. Bia ito mibia goshia dura kuma kire Mount Kenya West.
turiwa batwe Mount Kenya West turi antu ba Mount Kenya East turi endo meta kabisa na tutekwenda kuwatanira nio ibonto tukuwa Harambee Mete Harambee Mete. Wakati wa kunyanyasa umefanya nini? Umekwisha. Tutiomba gwithira tukikaia antu nguge antu betu itare tore okinya tothano taito ndindi yetu na tutethano nono katukaitira twengwa twite ibonto tukuwa Harambee Harambee Mete Meru Isiolo Tharaka Embu. Waijiri ni amwe na Meru kurera ochiathi gutikiga ibona kumakire barabara na kinya miunda ya mau nthiguruiji twanero ciathi no ntobo andu era ya rwerwe ne Mugikuyu Aembu na Meru ende kuruto kwaya no barabara cia Mau Road ndene Mount Kenya West bena Kamaindu Gatamaio Wangoi Road ndene Kiambu bena Gatura Ndakaine ndene Murang'a bena Kangema Mathioya Tuthu ndene Murang'a bena Kieni Tetu ndene Nyeri bena Njambeine Olikalau ndene Nyandarua 540 kilometers amwe na tufinda road turaturi o ende batwe antu ba Mount Kenya East kinya kilomita mwe atwe kinyarira Mount Kenya atwa liberation yitara Moi Meru ya watanere na Mount Kenya bararegana na thirikari Moi antu bara turainyeleka antu bara bato kinyanga no tebyo antu ba Mount Kenya East bonere bwaja thatu ni kwathurwa kirimirandi aweti na mbere nyume ya kura ciaringwa endera tukwarira manto ya ndram ndene Mount Kenya East niko kuratwe na kontu kora komi pio Rwanda Meru Tharaka na pati ya Embu ende antu betu kuma 1963 mwanka narwa Meru etona ndram kinyemwe Tharaka etona ndram kinyemwe lakini our brothers barato tuera nabo meake kuma 1963 narweje bena Ndakaine ndram bena Karemu ndram bena Karae ndram bena Viba ndram bena Sasumua ndram Nyandarua bena Roiro ndram Kiambu bena Chania ndram Kiambu bena Viba ndram Kirinyaga manto yako ni roads connectivity Mount Kenya West bena kilomita 77.7% waya batu Mount Kenya East toena 22.3%. Ibu mtoto kwa nomo kaketatea kiatoke. Ontore bakoromba mangavana ba kaunti gisho inya kugwatana na kware na kanywa kamwe kere gukinyande musukumo jojo. Batu totengwa ria muno ibo kuona thai kendekea Karinthe etene iro tokuibwa sauti na Mount Kenya West bakiwa ai totengi thirikari na twe thirikari ne na niro bakuya bakiwa one term totaibwa meambo urenge tore Amero Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge keno thimenti aria gutunywa miunda ni atano ngina bakoro baria bao barikitie gukua Zabera uria ni mukari wa maua nerezete na ijana rukono rwawe rwigie kinyamara kiria akwekoro ntigo bethero bagikurukira akiure thirikari gutonyera na kuba kuthiro bagibategera na njire kuba utethio kurukina we uria ni mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi akiari ugite agatigera gwikia endikithia akire mbunge nene riegerwaria rwa kigina kia ekorontigwa murethi wa bani wothuraniri rwa kigina kia ekorontigwa murethi wa bani wothuranirite ntuku ya narua mwekuru umwe urori mukari wa maua na ithiritwo ena thina inyingi na nariritie thina ire simba kwithirwo ikibakurukira igita na igita mwathani oni ndatigirwo imukuru ndimwekuru ntigwa ndatigirwo imukuru ndimwekuru ntigwa na nkara thokone maua na ndina twana tutano na twana tu mtona gya kubya beta ndeta nkaringe buti enge ngeta thokone ndeta nkendia toka mama wakero nene ngeta kuringe buti renge
ndeta thokone ndeta ndendia kanso nekeya nembetie bya kwendia bya kan tigiti yao ndagia bakoya into byako bagetabio na ningaikirira o ningasiandira nkariu na kinya mokoro antigire ndiratigwa mundene kinya mokoro antigire ndiratigwa munde, which means we aturate munda na imunda ywario so kankwenda kuatire thirikari nebwe rikololia mwekoro ntiwa akia kwethira atirari na marriage certificate mali ekere tiwa nebwe risibo kumwandikira ati omushumbura ati omwetie kinya mbecha cio mwira gatukwandikira succession ende akandikirora kwagirite. Inkwenda kuga mwekoro ntiwa onde onare ari kona cionde ciendene Meru county ne Kenya onde na ndiguru yonde amwekoro ntiwa keja kuona thina na bati bwa mbere kumenya sheria ni murungamirite na bati gukira kwawe na maguru jawe nturene riari step mbere abati gwita kona chabu chibuwe kana chibu na geta na keresa thina ciawe na ate no gwa ba gukira antu ba musijwa ba muria kinyabo riku kana buriku nuntu kinyamo wekuru wengwa na bwawe aina kioto kiawe na ina haki yawe kobo eu ni step ya mbere. Step ya ijire mwekuru ntigwa na bati kuimenya wengwa na karunga mwengwa na maguru na karita ngugi ciawe na ate kugwa taka kuri muntu kumunyirinya na mathugania kana wina nia ya kumunyanyasa kana kumutunya ni ntu mono ibona thina nyingi mono ni ntu rimwe ibenga gwanja ria mukuru akua ringi baruma guotheri ringi baura gwe nyampuro theri mwekuru ntigwa ringi buti ekira kaguo kawe gakathongi kamboti kanto bauga gaore mukuru ngani ora mugurire taka mwekuru ntigwa twimba kwiritira ngugi ankwera ekuru ntigwa ensangu bakairekeria ibaumire baitethie na bakaumara bageta bakairemeria na njara ciao bire bakona bageta kurera biana bao na thirikari itumire gatutiganiria na inya ontote bange tutageta no batutageta iguru na ngai akabatharima batutethia na batuthomithirie kinyana ndina mwana wa university na tena inya mbesa cio mike skuru no gankwira thirikari ni ntethie tekia kino tethio gayo thero anda karambe arora kembe kembere kirenda igwa kikiarirwa imanto ya kwanjiriria women development fund kana mbecho nto iraiko tiolunga nao cia youth kana senge koro a windows development fund kuna becho chireke tiolunga nao mbeche senge koro yani kwa mbeche senge koro ka mbeche si women ibarora inya koro bobeo kuna mbeche usiereke tiolunga kuna mbeche cia youth ka mbeche cia vijana kana tubarora baithi shirera chio na rero ndebo bokiaria nkwibwa nde challenge kana nkwibwa nkiewa muskumo yuako nani ronto ndembunge na rona na ino sheribu idachua mbeta naona nani skuma motion ekuwa twede tuina mbeche hii na ndebo ere kutena nkanja ilazima ndivye na kanja ere kundira kajeria kuthiatira mantu yao umantu kwa Jumaine ndachoka Nairobi ikenda twanjerio ya riri mbunge na arora ikenda bomba kwithia bukona mbecha sasa Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Mawa itucokeretie na nteto ingi kathombo kebia mitambo katonekanya gakunogoka. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachethana chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachethana chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200
cheza na chiringi gana rimwe wichindire nusu milioni hau hau. Nkoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guchindira Smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill yani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. We appreciate you guys. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi bwa biyama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe. Eje niyo mission area ya Rinene. Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi narantumire no kurobo na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cieto atiri kana nkorone ciao iba ikirundu na kwenda nguri wa kagari kakumba gwita untu gukwinge wiki angume Mwathani mono ntumikire twana machukuru Mwathani ambira chukuru ana baba bakoya muno intonye imbeta ya machukuru ngatethia na romba yakwa twana tutunyi. Ni mwinjilisti wa kanisa twetu tunaitwa Grace Gospel Prophetic Center niwo wambite kanisa tu na mathe atwire mwinjilisti miaka yawe yonde mwankira nande nikio atumiritie migongo yonde na Mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonde nikio gitumi tariki 9 mweri June 2026 twena maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugweti ugeni winthe Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti uju wetu ngari ni tharimi njara area enenkanaira gukira area ya mukaira bwinthe ibugwati ugeni gutwika bamoba mission ya Reverend Veronica Machukuru Nejetu. Namba ya thimu ya kuritira ni 0758752127. tiga kumakie na gurana tiga kwaga toro.
Kabako aria. Huni uyu kaire kiroria wa Stella gwatanete na Pest Event Meru TV There FM wamona gikundi gitagwa Meru United Group of Artists ntuko na ruo tuyite gugwitira rwimbo rwari na inegi irema rwimbo rutikarija rungi rwonwa ruru rukethera ruri tariki 9 ntere cia charia area charia market na tukethera tugwina aini bonde bakimiru kuma thochi mwanganto nyiri na aini bonde barongoro kirima na barongoro rungiro kirima ko tusemania ntuko twethire tukina na rwimbo rwa nkatho rwa twethire tukibanga nonto bakumia mathani murungu nonto bamanto nkoroki 0710 12 74 83 kendo menyamanto nkoroki twiregane Ukorerwa gote toja gambena mutino anabonde baciaragwa mubango na jwa Mungu korerwa gotwa kuciere gotije Ibwagano ntuba gwetana mbere na koromira nteto cia Meru TV kiringe na chiria tukuthuranirite ene gutwika akari na biashara bakumanka bone ene bakuthithitie maandamano kiri kwandamana nonto botongeria bobo thukundene sukuru bandamanite bethekerete kiri obishi ya munini wa county commissioner ariana ndiborite mwarimu munene wa sukuru kumba kwethirwa kengwa na kweberwa Buruno ntona twikete wa kwa kete daiti nantu batu ikitara nyoto twa nyomba ila twali to kinya twa stage nyomba cha kinyangiri dato ngiri ya 500 na haru ankwire nyomba nkabone ngiri na ngiri ya 500 ndo bankabwe ndaitu kinyete anto akunoga ikwethera economically tukwina makapisa kinyabara bajukite maroni kenda tuchwa twakanyomba sia alitomba kwa komondeti alito ibaulire. Nyinyi pia msichukue misimamo mikali ya kusema ati hamtampea PS time ya shughulikie masuala yenu. Nyinyi mkuwe wananchi wangwana, hoja zenu zimefika kwake. Hata hii ya leo pia tutaipeleka kwake. Tupatiane time. Ingina chunyo gotwika oriani mutongeria wa kiama kia Wiper na kinyani mutongeria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka wamwe na mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na mutongeria wa DAP-K Eugene Wamalwa nibakuthiritie muchemanio ntuko ya Narua arekire muchemanio jujite nyuma ya Kalonzo kwethirwa akiuga nibakwenda kwariria mantu jigene jarwa ja biama uthondeki bwa biama indira tuthengerete kithurano kinene ke mwaka 2026 2027. Our meeting this morning with brothers Rigathi Gachagua and Eugene Wamalwa was a continuation of what we started yesterday. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can, like Duale, who have said a whole community is Aina's type of people. And in fact, he should have been arrested before being forced to resign. Kena kunigo tuweka minister Dene na wathani Bamatora Kipchumba Murkomen noriti atongeria Bamatora koigwa bakihunjia thiri na kuregana na atongeria baria bakugeria kureta siasa cia mpatho na siasa cia kabila kiria Kenya. Katika msimu huu wa siasa tunajua kwamba kuna wanasiasa kadha ambao watahubiri tofauti kati za jamii na kuhubiri kutengana kwa watu ya Kenya. Ninawaomba sana wazee wetu, nyinyi mkue nguzo
ya umoja na nguzo ya ushirikiano na umoja wa watu wetu katika mashinani. Tuwakatae wote ambao wanahubiri ukabila, wanahubiri utengano, wanahubiri chuki. Tuhakikishe kwamba we are promoting values. Ya pili, ningependa kuwaomba wazee wetu ya kwamba tunaposonga huko mbele, kuna wale wanatumia vijana wetu kwa uhuni, wanaita goons. Wanataka ku turn our boys, and especially boys, very few women, but especially young boys, kuwapeleka kwa vita ati kwa sababu ya kisiasa. Ninawaomba tushirikiane pamoja na idara ya polisi kuhakikisha kwamba ile intelligence report mmesema, pamoja pia na njia ya kuwaongelesha, kuhakikisha kwamba watoto wetu hawataingia katika ile mambo ya goonism. I promise